Beralaman kena celaka kehabanya Janahannaman sabah sa'ana pratama Wate kubungkan sekarat Han selamat iman lam dada palle oleh benteng Bak mekalengan dilangga paling akai orang handi jadi ke ulama ada pina yang berhakun dijek kalangan doma ulama kadang nyarikan bijai orang bail beng asai mula bail beng asai mula bail